parlaonica ima svoj smisao, mi smo pedagoginji, psihologinji i knjižničarki stavili što ona donosi, koji su njezini ciljevi. Mi moramo pobiti ili potvrditi tezu da je internet sigurnost, da je internet ovisnost. Pred pedagoginjom i psihologinjom i knjižničarkom su i rezultati ankete učenika 7. razreda koje smo mi proveli, gdje se vidi koliko učenici proveli vremena na internetu i pitanja za brzu debatu. Kao što vidite, 2 najbolja sudionika koji će proglasiti suci će imati brzu debatu, odgovori na 5 pitanja, ajde da kažemo da su neka pitanja i vruća, škakljiva, a ovdje je ono koje će im poslužiti da brzo reagiraju i da budu brzi u debati. Odredili smo im 30 sekundi, ali možda ćemo moći do minute. Vidjet ćemo koliko će rasprava biti tečna, koliko će oni uspjeti raspravljati o internetu. Smisao parlaonice u hrvatskom jeziku je razvijanje usmenog izražavanja, raspravljanja. Stoga naši suci, evo uzet ću jedan papir da vide pedagoginja i knjižničarka i da eventualno i one ispune taj upitnik. Odnosno tu tabelu. Vrednujemo usmenom izražavanju rasprave, uvjerljivost, dokaze i zaključak. Zaključak je tko je bio dakle bolji i uvjerljiviji u tome. Mi skupine nismo podijelili po tome jesu li zaista oni ovisnici ili nisu, nego smo ih podijelili nasumično. Znači, u pitanju je timski rad, koliko će oni znati braniti stavove. Ovdje je naša afirmacijska skupina, tako, upozorite me da ne bi bilo pogreška, oni se bore za zaključak da je internet ovisnost. I ovdje je naša negacijska skupina, to nije njihovo osobno uvjerenje, to je moć rasprave, koja će reći da internet nije ovisnost. Ovdje su naše 4 suca, izabrali smo ih isto tako, izbjegavali smo one koji su dobri u raspravama, inače u razredu, ali smo morali staviti i one koji dobro raspravljaju, znači pomiješali smo i uspjeh i mogućnost usmenog izražavanja i sve suci će sve vjerno pratiti. Pravila parlaonice nalažu da ne možemo prekidati, da moramo slušati mišljenje drugih i oni će bilježiti vjerno, pa evo možete i vi tko je bio uvjerljiviji u toj raspravi. I ponavljam još jedno, smisao parlaonice je parlati, razgovarati, puno pričati, ali pri tome ne pričati bez veze, nego vezano uz temu i dokazivati, biti uvjerljiv, potvrditi kroz anketu, kroz neko svoje osobno iskustvo, kako god. Znači, naša je teza, internet je ovisnost. Pogledat ćemo najprije video o pametnim telefonima. Nije do djece, nego do roditelja. Roditelji moraju znati koliko im djeca provode na internetu, koliko moraju dati nekako ograničenje. Mogu djeca sama se dodijeliti granice. A i ta ograničenja što ima na vrijedi kada većina djece i ovisni po internetu uopće ih se ne pridržava. Mogu i sami sebi te ograničenja dati, ali ne, oni to neće moći držati, kao njihovi roditelji što neće moći osigurati da... Evo da ću malo priču u ovoj skupini. Točno, pola je roditelja ograničilo, pola roditelja nije ograničilo u anketi. A što je sa sukobom? Nemam sukoba s roditeljima. Pa onda molim vas, nadovežite se na roditelje. Valentina vam je diva ruku. Možda neka djeca provode puno vremena na internetu zato što su usamljene i njima se ne želi družiti. Neka djeca provode puno vremena na internetu zato što su usamljene i njima se ne želi družiti. Ako su djeca usamljene, one mogu potraniti pravne prijatelje, a ne samo virtualno. Ovako virtualno mogu izrediti poruka, kada bi svi pravi prijatelji. Ne poznaju osobu kako treba, nisu nikad je vidjeli. Onda se važno i predstavljeno. Ti virtualni prijatelji, djeca nema pravi prijatelja. Pa oni većinu tih prijatelja preko interneta... Kada nije dovršio rečenicu i nije bio siguran u svoje, mora mi pripomoći i odmoći, oduzmite mi bod. Hoću reći, morate nekako to odgovorati. Dobro. Znači, kako oni poznavaju te virtualne prijatelje preko interneta? Uglavnom preko igrica, znači
igricama online, društvenih igara. I to po više sati se igraju. Kada igraju online igre, na primjer, to znači da nemaju prijatelja, pokušavaju preko nekakvih mreža ili igara različitih pronaći prijatelje da se mogu s njima družiti, zapisivati. Ali te osobe ako se predstavite moraju imati godina kao ti, ne moraju imati toliko godina, ali se mogu važno predstaviti. Slažem se sa Lukom, ko zna koja je ta osoba koja ti je da ima 30 godina koji svi mi ovdje. Možda ima preko 20 godina i nešto ne možda želi učiniti nazad. Možda smo se za nešto zamjerili, a nemamo pojma i zašto. Pa zato moraju biti zastavljeni roditelji. Ne moraju samo roditelji paziti, nego i djeca moraju i oni isto paziti koliko će vremena provoditi i malo se prošetati i ostaviti te mobitele i otići potražiti pravo društvo. Djeca ne mogu paziti, ali nisu svjesni kad igraju što rade. Pišeš pogledaj drugu skupinu, nije ništa dokazano. Kao što smo vidjeli u ovom videu, isto tako. Oni se lijepo druže, onda kad neko nazove, odmah maknu pažnju s tog društva i uopće se ne baziraju jedno na drugo. I uopće ne smetaju se kad pričaju, uopće ne misle na te druge, nego samo na sebe i pričaju tim drugim osobama. Ali po ovom videu svi vidjeli da Marin priča o školi i o testu. Točno u videu se vidjelo da Marin priča preko telefona o školi i testu. Možda sada, kada nemaju test u školi, ćemo onda raspraviti. Ali zašto uopće zove vezano s testom i školu? Zato što ne pratimo. Uglavnom ne prate na satu što nastavnik govori jer ne mogu se koncentrirati jer nisu pogledali na mobitel. Jednostavno moraju držati mobitel u rukama i gledati u njega. Ali ovdje u anketi piše da većina učenika provodi do 2 sata na internetu. I mi smo protiv toga da je internet ovisnost. Pogledajte, samo ekstremni slučajevi idu iznad 5 sata ili 2 do 5 sata. Samo ekstremni slučajevi. Dakle, većina učenika ide do 2 sata. Do 2 sata se radi korisne stvari. Ti 2 sata se ne mora biti korisno. Ostavio što 5 sati ne možda korisno. Ali opet od 2 do 5, oni ne moraju korisno. Može biti korisno ako je za školu jer možemo čitati neki broj knjiga sa I ne moramo sve komunikati s interneta, to šteti očima. Možda se malo prošetati da ne štete, to su biti recimo. Ali ako nema tih knjiga u knjižici, može se pročitati na knjigu. Da ne se čitaju sve knjige na internetu. Ali internet je pun informacija i puno toga što mi ne znamo možemo istražiti. Ali mi sad nismo možemo te informacije staviti, možemo bilo što staviti na igre što možda je, a vrlo vjerojatno i nije točno. Dobro, koliko ti vremena, Marko, kad si toliko pametan, provodiš na internetu? Pa ne baš puno. Koliko? Najviše pola sata. Prekinite me. Stavite mi crveno. Ali vi morate izazvati. Ja sam mu rekao kad si toliko pametan. Nikdje nisam vidjela crvenu tabu, crvenu polu. To nije, ne smijem to reći. Kad si toliko pametan, koliko ti vremena, Marko, provodiš na internetu? Ali ja sam htjela izazvati. Izazovite da vi lijepim riječima, ne vrijeđanim kad si toliko pametan. Crvena prema meni, ne može više. Drugom dajte riječ, drugi će lijepo izazvati. Ali na internetu ne mora biti sve istine. Bolje je potići opet u knjižicu i enciklopediju, tražiti i proučiti to što nas zanima. Dominik? Pa zašto bi morao tražiti enciklopediju ako može puno važnijih stvari naći? Ali te sve stvari ne moraju biti istine. Na internetu to se može naći jednostavno i zašto ne to iskoristiti. A
Ali na internetu imaju svakakve stranice na kojima vrebaju hakeri. A dobro, koje su to stranice? Navedi mi Marijine stranice. Govoriš li napamet ili si naletio na kakvu nekakvu stranicu? Pa bilo je par stranica. Recimo. Pišite i minus bodove. Mora argumentirati gdje je to naletio na hakere, šta mu je bilo hakirano. Izazovite ih, pričate, vi imate nezavidnu ulogu, vaša uloga je grozna, internet nije ovisnost, a podaci pokazuju da ste grozno puno na internetu. Izazovite ih. Većina ljudi slušali Wikipediju, ne pišu strojevi. To ne mora biti istina, svi mogu nešto napisati što nije istina. I ako ja pišem to za školu, može napisati kakva greška i ne da su sasvim promašili. Pa i mi idemo, Luka, dajte mi riječ. Ne mi dajte riječ. Luka, ja idem na provjerene stranice. Wikipedija mi se uopće recimo ne sviđa. Gdje ti ideš da bi ti znao da je to dobro za školu i da je provjereno? Kojim se izvorima služiš? Ovisi za šta traži. Ako je neko zapisao nešto, onda je Matica Hrvatska ili ako za nešto treba, onda tražiš druge strane. Ja klimam, ali ne smijem klimati, ja sam sad pomogla njima, piši mu bodove. Odlično. Ja nisam vidjela Marina uopće da mi je argumentirao koje su to stranice koje mogu biti hakirane. Ja imam iskustva sa tim hakiranim stranicama. Na primjer, bila sam na MP3 konverter na internetu i došla mi je obavijest da mi je mobitel zaražen sa virusima i onda kao bi morala unijeti neke svoje podatke i onda bi mi mobitel bio hakiran. Pokaže da ti moraš unijeti svoje podatke, možeš samo jednostavno izaći iz te stranice. A osim toga koristiš ilegalnu stranicu koja se ne smije... Ja se ne mogu sad upitati, MP konverter je aplikacija, jel tako? Koja može biti ilegalna, jel tako? Da, vi morate autorska prava sad malo nešto reći. Uključite se, Gorane, ja ne... O autorskim pravima pitajte ih. Možemo... Ja recimo znam ovo Lukinu, Matica Hrvatska je odlična stranica, enciklopedija naša ili hrvatski... Možemo najveće biti. Valentina? A neko možda ode od 9 sati u grupu da vidi ima li neko obavijest, možda ne bude do 3 sata, možda ode samo provjeriti ima li nešto važno za školu što treba znati. Pa je da, Sara, ja mislim onak malo ekstremne, ne bude malo duže, mislim, glasno govornici. A ovi koji budu do 3 sata noći, oni mogu spati po podzak, kako su onda ujutro. Ja sam dobra, ja mogu sve, ja sam rekla da ja mogu sve, ja sam Ivana Ivić i ja imam, boš ono sam dobra u škole. Ja imam dobre ocjene, ja to sve stignem. A nekome može dovoljno na ove 3 sata do pola 7. Meni je! Dajte mi crveno, ne mogu upadati. Ajde se postupati. Ovo može biti dovoljno 3 sata, ovo je znanstveno dokazano da je potrebno djetetu za razvoj. Ovo je do životne dobi od 13 godina. U grupi to se treba zapisivati 4 sata. Može se i pola sata. Na ovo na razvoj se doveže. Pa znanstveno dokazano da je treba oko 8 do 10 sati sna, a ne znam, od 3 sata u noći do pola 7 ujutro, 4 sata, to nije dovoljno. Obranio svoj stav i njihova skupina bila po nama najbolja. I negacijska isto dobra bila, ali mi smo odlučili da je afirmacijska bila. Dobro, morate nam reći što je bilo najbolje u afirmacijskoj skupini, što točno. Je li bila uvjerljivost, dokazi, način komunikacije, razgovor, rečenice, ono što bismo mi u hrvatskom rekli usmeno izražavanje ili što? Gdje imate najviše plusića, gdje ste se najviše složili? Izvole Nikola? U dokazima i u uvjerljivosti. Uvjerljivosti, u redu. Opišite nam negacijsku skupinu, tko je on je pobjednik ili tko je drugi u debati. Dominik. Kako biste tu skupinu opisali, što je njoj nedostajalo, što je najmanje, što ste najniže vrednovali kod njih? Nikola? Raspravu. Dakle, nisu djelovali raspravljački. Izvolite, pedagogine. Pa evo, jako je dobro radila
su odradili i tako smo nekako zaključili knjižničarka i ja. Što se tiče afirmacijske skupine, definitivno postavi najviše idu na stranu Luke, Marka, ali i Nikolina i Anabela su bile dosta aktivne i sa dobrim argumentima. U migracijskoj skupini Dominik se istakao, ali Valentina, Janja i učenica Ivana koja je se priključila kasnije. Mjerljivi su bili i u migracijskoj skupini kada su uspjeli suprotstaviti se afirmacijskoj skupini, pogotovo što se tiče traženja prijatelja, usamljenosti, Valentina, kao što je govorila, i kada su dokazali čak i afirmacijskoj skupini da su oni isto ovisnici pri tome što ih roditelji moraju kontrolirati. Dok su afirmacijske ipak dala bolje dokaze, znači od nedostatka sna, kasnog boravljenja za računom, nefunkcioniranja preko dana, hakiranih stranica, neprovjerenih izvora, tako da su to ipak puno veći dokazi nego što su napravili. Ja ću reći hvala pedagogima i knjižničarima, ja ću reći da je priprema za paralonicu teme tako, učenici znaju da su trebali napisati natuknice i bilješke sami sebi. Drugim riječima, ja im to nisam stavila, nego su se sami, ja sam rekla nemojte se pripremati i pripremate propast. A ono što je osnovni zaključak ovoga svega, što mi sa djecom možemo zaključiti, jesmo li na neki način ovisnici o internetu? Jesmo. Koliko god da se mi borimo s time, to na neki način postaje ovisnost kao, ne znam, ovisnost o kavi, o čokoladi, ono još gore, ovisnosti cigareti, drogi, alkoholu. Sad pa ću ja razočitati pitanja. Ovdje je zvono. Ja, super. Kratka debata. Ako ti se na internetu ili društvenoj mreži javi osoba koja ti šalje sliku i vjerno se predstavlja kao tvoja vršnjakinja ili vršnjak, što ćeš reći? Dobro. Ignorirati. Podastri dokaze kako? Na koji način? Ako, na primjer, na Facebooku možemo blokirati i reći svojim roditeljima, zamom i starim osobama. Dovoljno. Možemo pedagogima dalje? Mama ili tata ulaze u sobu, ti gledaš nedopuštene sadržaje za osobe iznad 18 godina, što ćeš reći? Pa da bi se samo izbacila da projekta nisam ulazio i pokuti, ja ću neka poslagati da se izvuče. Iskrenost je današnja naša tema na SR-u divota, ja sam oduševljena. Ali svakako ćemo reći ovako. Luka, Dominik, Anja, prvo njih dvojica znači kao najbolji raspravljači petice. Kaže se tako u paralonici, najbolji raspravljači dobivaju petice. Anja, Valentina, Marko, Anabela i Nikolina. Slažete li se vi s njima? I ja ću svakako ove moje suce pohvaliti jer su donijeli isto na taj način vrednovati, lijepo donijeli stav. Malo smo se jedino ubili oko davanja riječi, ali kad oni budu imali drugu paralonicu, oni će biti potpuno pomotni. Ovo je sad komentirali smo naše mišljenje da ja što je izuzetno hrabro u 7. razredu da je paralonicu, jer ja osobno iskustvo sam sa paralonicom tek imala u srednjoj školi kad ipak već neki puno većim puno jačim argumentima raspolažemo tako, ali u 7. razredu napraviti... Ja sam baš zadovoljna. Prijedlog učitelja Podunam se napravila nešto malo drugačije, a ja sam rekla da se paralonica radi tek u 8. prvi puta i to s tezom Marko je volio Janicu, evo Vlatka zna što je to. To nam je predloženo na jednom stručnom skupu. Nije lako ni onda, jer je socijalna pripovjetka. Uvijek je to njima teško, ali ono što smo postigli danas to je da ste puno pričali, a manje šutjeli. I to je jako.